lu sha lu wale shi kuma juba kai ni ken da shalar kan ga nore dan badak sha kai ni ken lar ko me shalar panaje podcast ci ga dan bro cha chak sha ni ken ya sha kuma juba shalar kan ya lan wale ana ramin ci yu jo mi ya nyin ka lar pan karmashar ana ci ko we garmashar kan pain dio ka shanga kel kan runa mena ci te committee ma ya kwanyen committee mo na boss ke commissioner ulang kana commissioner Nasser ci yu te ka kwar shi ni ci yu te ka SPLM IO members to the thin ka youth to white army ana nke na ce kwanyu de SPDF ke de kuma de lura kan de welcome ci we ku en committee kwanyen garmashar nke ne yana duwa maji kan kwai urire kan hier ma na yoro da duwa ne to mai kono wale le commissioner ulanka na commission Nasser ke el ke kwarshi ni ke SPL mayo ke ne ya dor yu cover kan na ne shafin go jangtin ke shafin go kuma juba monje ni sha lara kan no gwa was no gwa mai shi mo gwa chan luk cha yu kwen ka yu marba chenga jandara wiro ne powder run bana kuba lenke che yunta de cha cha ni ken je juba ya kular ci to ci ku do nan ken ne ru welo ko lu ken ba kon ku ba jodi ke yo marba ene bana ku ba ling mo ko kon nyu me ni ko ken ngai ke chaf dien ngai ke mi ngor ba lar ko ngwa wosi nenta gwa ma jia ene gwa ma jia mem shu ja bana die chang til maganga nuore tik tere ku ma juba mo te maganga tile duor mo we te mo wona pani ken ure biran ne o shiran gala de shi bi ngai wiran we ti go na panyi ne nje ni bei pengno ka yak ba ka yak ne ke loro no lakin wa we te mo je mo ngel malar na panyi ken che bi go ke luwe dien mo je ne te ma to na chi te video me kula lar wona lakin ka lar gwa te ra ma ye kula mo ka yen jo yen mo yen jo wure ana non to on di sa men mo lar ko mo jene me ko to ke 2013 che we kan dung 2013 me to ya ko to ke disarmament ya me ya disarmament men lar kala shu ke yu penna no yu yar mai yar kan ne re ti mai yu na door to door chiram ke le nyom mos ngba chenge jo wure ko mi ye wolinga video ni lar yenge jo ke yi te me parwe yenge jo ke jene te dino lar ke no gor ke ni chieng nuori jene ba kul ngai ene ne do nuori me dor jang me dor jura enje no we kulte mu we ke we larke cha dor nuori ku tu ngai ken bi uring ne ken chie ni te ngai kwa je ke yu na ba na yu na ko ngai ke planning dien ko kod me na chie kod mthya enje ne te ke di sam me ko ke larke re jub ma kam le ni enje no te ke shamu ngor ba larken ne kama to ko ne ko yi ka ti transfer ke rodien SPL mro la ka na te birbirne gujran ro nga ken dial gwedin ha du ne ti nyuru serbe te mi cha din nga den ta mo je nin te ke ko agwira ma gor ba kaira ro cha din nga nje ne de to ko de dien disamba kuma kwa disam no dien ken enwor we ken kuma juba kai te nguma gore de ne gwi ne ke ne kwa dien disam kwa dien leldi ero mi je ken ti wo planning ni ken ko yana le ngai nguma sha lar ken ko de kon par ka shamu ngel ka don ngai ke je ken ko no wa kom ga nura ba yu ngai ken ma til ga mai de te ni ken sheng nura ken ni de na yu budwa ma ju wa we te ma lar ke ken so ken de senator ken possibility de to want to lar ke na disarmament no mem gwe na dan ke ga nura ti ta ka juba gwe no dan ngo o ngum ba lar jang ke gwe ne ngo ne me lar ke me chero ai kan dungo te kan ai ngane ka gu yen video chelar ok ya ka pose kan dia cha ka pose shi te is born today ke is born mu bi te ne ninba cha ka pose kan dia yang ke cha ke pose cha so ken jang yang ka sur de jang yang bentio kabul ko yer zon man ta ke rande me joy kang mel je sure ene ok kon kan dia yang je so ken anga enje no shabu ma jira ma ke link chalar te ka video ma chalar ne chalar o cha o kon chakabu chi to kon duna ni shi modern ti larke
she mod pol ka ne ke na she twel minan bi wo twel ra no ye twel dunan til kon twel na lar ko ni lar ke til wo twel na wi ra no ye teleje so monje na gare jiban tiyo ko je ngu kabul yang kada sura de ja ne shaye je glode nje no